Pemirsa Dinas Kesehatan Dinkes Kota Denpasar nguningayang 170 sepat kasus demam berdarah dengue DBD ring Kota Denpasar. Juni warsane mangkin kantos tanggal 6 likur. Wilangan inucap keuningin tedun Zaihang sarang Mei sane lintang kantos 300 kasus. April wenten penyatakan kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar Dr. Ana Agung Ayu Chandrawati Mausang warsane mangkin kantos bulan Juni wenten penyuan kasus DBD miwah pasien sanesede kantos pitung kasus. Manut dani kasus DBD ring Denpasar kanton fluktuatif duaning wenten penadunan. Kuentenan kasus saking bulan Januari kantos tanggal 6 likur Juni warsane mangkin kauningin siu nanggu petang dase 3 kasus. Raris bilangan pasien sanesede wenten pitung kasus. Panglimbakan kasus DBD warsani mangkin taler mesai sarang kasus DBD periode ring warsani lintang. Hinggian ring warsa kali-tali 3 likur kuentenan kasus wenten siu satak nanggu 6 tiri. Hinggian ring Januari wenten satak sia dasa 6. Februari satak 5, Maret satak 3 dasa kutus, April wenten 1 ulung dasa 6 kasus, Mei 1 kutus, Juni ulung dasa siki kasus. Dani ngawahin panincapan kasus DBD ring Denpasar memargi nenten lempas saking pengraos sasi sabel sanedangan pisan mawah ring galah ungkuran sani ngawinang muatang pamidabdab melintangin fogging masal pengasapan, melarapan pemargin fogging serentak ring widangan Kota Denpasar, kaptiang sida mabuat majang kramani. Lianan punika dani taler ngaptiang, penyarengan saking krama mangdani ngelaksanayang, pangupaya pemberantasan sarang nyamuk utawi PSN awuku apisan. Napi malih talu legu, sida hidup kantos 6 bulan, sani ngawinang PSN inucap dahat kabuatang. Pemargin penanggulangan DBD sanisida kemargiang engge punike sosialisasi tentang DBD ngelintangin radio, media sosial, sah sekolah, pemantauan jentik oleh Jumantik juru pemantau jentik kertak PSN, pemberantasan sarang nyamuk oleh Jumantik ring suang-suang Banjar, lomba PSN, fogging fokus, fogging masal WLV, sah fogging masal pengasapan. Pamekas ring fogging mangdani nenten kemargiang nyabran wuku santukan madu efek asap sane nenten becik majeng kesehatan turmaning muatang prebieu sani ageng. Punika mawinan krame mangdani mandiri untuk laksana yang PSN ring widangan suang-suang. Widya Stuti bisnis Bali nguningayang.